thimu ya Mamelodi Sundowns ndio nene khou rwa tshibubudza fhano Afrika Tshipembe nahone vha khou fulufhela uri vha ḓo bvela phanḓa na mashumele avho avhuḓi. Thimu ya Pretoria yo no thupha zwiphuga zwa ligi zwiṱanu nga u tevhekana. Khalaṅwaha yo fhelaho Sundowns yo tou swiela musi tshi thupha zwiphuga zwoṱhe zwa fhano hayani. Sundowns i anzela u shuma zwavhuḓi musi tshi ṱangana na thimu ya Orlando Pirates. They are playing at home against in front of supporters, and they are expected to take control of the game because it will not look nice, and it might be embarrassing for them not to have the ball at home. Sundowns ndiyo no koresa uskoro zwinji ubva tshino khalaṅwaha ya thoma fhedzi nge kha vha tamba murahu I kha ḓi thenga. Pirates ndi thimu yo khwaṱhaho ine nga si dzhieliwe fhasi na luthihi. We are not going there to sit back and watch them playing in front of us. That one I can guarantee you. It's not what we are intending to do. And we are not going to Orlando to try and come back with a draw and hope to win the second leg. Mutambo koresa uskoro zwinji khalaṅwaha yo fhelaho ane vha Peter Shalulile ndiye nane maṱoṱhe ḓo vho sedzesa khaye mbamatshelo nga Mugivhela. Fhedzi Pirates I khou sumbedza matambele avhuḓi u bva tshe vha na mugudisi muswa vho Jose Ribeiro vhane vha bva shangoni ḽa Spain.